මේ යාළුවනේ දාපු කැලිෆෝන් එකට පොඩ්ඩක් මේ ඇල්කොහොල් වගේ චෙක් කරගන්න කියලා කීයක් දෙන්නේ කියලා මිල ගණන්. අද පොඩ්ඩක් යාළුවොත් ඉන්නවා. අද මේ නේපාල් යාළුවෙක්. දැන් ඉතින් ඔය යන ගමන් එකින් එක බලන් යනවා. ගන්න නෙමෙයි ආවේ. ඉතලොත් අරගන්නවා. ඉතින් ඔක්කොම ඇවිල්ලා මෙයා තමයි ඇවිල්ලා මේ අපිට පුරුදු කරන්නේ. ඔව් ඔන්න පුරුදු කරන්නේ. ඔන්න පුරුදු කරන්නේ. මේ ලොකු සොපින් සෙන්ටර් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම තියෙනවා මේක නැති දෙයක් නෑ. What do you say, my vlog? Huh? What do you say? Yeah, we are enjoying this Carrefour tour, and please like, share, subscribe. Yeah, Yeah. sure. Yang ini karena tanda piala ini. Kami lain orang pun hati ke bala, mari urjak pada orang yang begitu lain kali. Balam, balam milaga. Mengapa? Lunu, atau kan lunu tiada dah le. Ini atau baru. Ek mana mana, naik. Isi nama Kodak gam. Tadi dia kan le. Ini kami lagi kan lah. Lunu agak ada baru tiada berian lepas. Itu di, dapat jauh lebih kamu lah. Mana kian Carrefour lagi? Carrefour itu apa lagi? Iya lah ada. Tadi dah mana itu kan? Dia kan nama. Ini muh makan tu. Next time I will buy. Wari ke lolo kita karaenge. Ikan apa ya? Carrot gum. Oh, carrot gum. Ada? Dia tinggal bang. Carrot itu kayaknya no. Lagi lebih besar. Itu. Aman nih. Siap mah teh bal lagan dek hatarak pakai atna ini. Akali kan mah? Takali. Takali kan mah? Kiran deh ini. Nah, hati-hati kan. Ada yang ada shopping parat damma, yang kori baru, yang itu kan mata mata teh. Ini kiran deh, oh. Oke deh, oh. Ini nggak biru ah. Ini itu. Right. Gatak. Jadi gatak. Oh. Olah naik ni. Ada yang dalam kamu aja. Ada balang yang kalau masih negara baru juga. Kalau mungkin jadi gatak tinggal no. Pas tahu ide kamu.